bekunengane yami yomfana bengafuni ukusebenza kodwa ngokusebenzisa usawoti ngithi azigqume zigeza azivumanga ukuqhuma zigeza ngase ngifake emabhakedeni phakathi siphuze ngawo itiye namhlanje yasebenza ngayenza izinsuku ezimbili kwesithathu bayifonela ngilibonga kakhulu uGcobelo kaBaba uNdlovu sebenzisana izinto zikaBaba uNdlovu ngithenga ikhalenda la ekhaya bekunomuntu bengihlupha kakhulu mina ngingamazi kanti umuntu womndeni wami kuthenga elinye ilanga kwaduma izulu ngonyaka ophelile litemela iduma izulu ngalithatha ikhalenda likaBaba uNdlovu bese liwile lapha phezulu ngalibeka la ngakusofa ngaqondanisa nje nami ngakusofa lo muntu lo ogila imkhuba wazohlala kulo yasofa ikhalenda likulo sofa izulu lacisha lamthatha abazalwane ndamtshinga phandle hayi ngibonge kakhulu ngoba ngeke ngize ngilule sesithi isikhathi ziningi izinto engayikhuluma la ekhaya thina ukudla bekungahlali impuphu konke bekungahlali ukudla kodwa ngama product kaBaba uNdlovu namhlanje ukudla kuyahlala nemali endlini beyingabonakali uthi ungayisebenzisa nje uyibona seyiphelile ungaboni ukuthi uthenge ini namhlanje iyabonakala uthi noma uyisebenzisile ubone ukuthi usebenzise ini. Mina ngifike la ngonyaka odlule kwakuyi-9 kaNovemba mangaqamba amanga ngafika ngathenga ikhandlela ngabika ukuthi ngabuza kubantwana babedayisa ama-product ukuthi yini engingayithenga engasiza abantwana bami ukuze bathole umsebenzi ngoba lo mdala ugrade ngo-2016 kodwa bengaqashwa kodwa manje useqashiwe uyasebenza ngekhandlela eligreen ngaphinda futhi ngathenga nekhalenda ngathenga noswayi ngangiphathwa zinyawo ngathoba ngazinyawo ngalokhuzana ngachela egcekeni kwakunemvukuzane ke egcekeni isihlupha ilizungeza nje igceke imvukuzane kodwa manje isiphumile yahamba ngaphinda futhi kwakuyinkonzo yetshe ngathenga netshe ngakhuluma ke ngalo ngoba uBaba uNdlovu wayeseyalile ukuthi asenze njani hayi ngafika ngenza hayi ngiyabona kuyakhanya bazalwane. Ngizocela ukudlulisa ukubonga kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu seziziningi izinto engidlulekizwa ingozi zemgwaqo ngacishe ngagengeka nemoto kodwa ngoBaba uMpostoli Baba uNdlovu ngasinde ngiphinde ngibonge futhi kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu ngoba uMpostoli Baba uNdlovu ngiqala ukumbona eGoli endaweni yase Civic Center ama-product akhe bengikhona ukwathenga eJimestini ngibonga kakhulu emafutheni lana bomvu iwona akhonile ukungisebenzela ngoba umama wakwambe nenkinga kodwa ngalokho ngumgqugquzela ukuthi akafuthe ngama-product kaBaba uMpostoli Baba uNdlovu wazikhipha zonke izinkinga kade nazo ekade mina ngingazazi ezifihla zonke ehlale engazikhulumi angazi noma babekade bemvalela ukuthi engakhoni yini ukukukhuluma bengisacela kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu ukuthi kuqhubekele phambili nokunye okwenzekayo empilweni yakhe ngoba bamfake izilwane uqhubeke futhi ke phambili ngoba ushintsho kumanje akakaliboni ngicela niwathenga ama-product kaBaba uMpostoli Baba uNdlovu ayasebenza kakhulu kuzo zonke izinkinga ngiphinde futhi ngicela ukubonga Baba uMpostoli Baba uNdlovu ukudla mina bengakubona endlini bengikuthenga ukudla kutholakala ukuthi ukudla kuhlala endlini ngiphatha imali kodwa ibithola imali ayihlale ephaketheni lami iyabaleka kodwa ngaya kuBaba uMpostoli Baba uNdlovu ngafika wangikhulekela ngabuya ngaye endaweni yaseJimestini ngafike ngathenga ama-product ukudla kuyahlala kwaphuma igundwane elinomsilo ongaka elali kade lithatha ukudla kimi kwanele kwaphuma lelo gundwane lelo akuphindanga ukudla kwahamba kimi ayiphindanga imali yahamba kimi ngibonge kakhulu.